I dobrodošli u običnu kuhinju. Šta vam danas primam? Tu su pileća krilca koja su popolovljena i spremana na ražnju. Prilog pomfrit, tatar sos, kečap. Pogledajte video. U videu ću vam i objasniti kako je lako napraviti aparatić koji će sam okretati ova krilca. Gledajte, uživajte. I dobrodošli u novi video obične kuhinje. Šta vam danas spremamo? Danas je nešto vrlo interesantno. Tu u pitanju su pileća krilca koja ćemo popoloviti i naravno marinirati. Znači, svako krilce ćemo popoloviti, a naša standardna marinada, ili kao što već znate, u prethodnim videima ste vidjeli, u pitanju je crvena paprika, vegeta, limun, ulje. Naravno, piletinu treba marinirati bar 2 sata prije pečenja, a dobro bi bilo da prenoći. Mislim, najbolje je kad prenoći. Ajde pogledaj. Kao što vidite, isjekli smo 2 kile krila. Sad ćemo ih marinirati. Da naglasim. Pileća krilca danas ćemo peći kao na ražnju, u stvari na ražnju. Imamo improvizovan ražnja za pileća krilca. Isto to možete spremati, da kažem, ručno, ali ćemo pokazati u videu i kako sami možete napraviti isti aparatić za pečenje krila. Znači, vrlo je jednostavno od nekih starih stvari koje smo potrebne, to što vidite u toku videa. Idemo na mariniranje, opet ću vam pokazati za one koji se, da se ljudi ne vraćaju na stare videe. Kako marinirati? Prvo ćemo dole staviti malo soli, zatim vegetu, sa soli nemojte pretjerivati, zatim crvenu papriku. Limun, neizostavno. Marinada piletini daje svježinu. Ulje, daje svježinu, daje sočnost i da kažem jedan malo ljepši ukus. Znači, polovice krila slažemo u krug, da fino popunimo, znači, taj dio. Znači, prvi krug kad smo popunili, ne znam kako možete vidjeti ovako, znači što je popunjeno, zalijevamo uljem, sokom od limuna, vegeta, dosta vegete, malo crvene paprike i vrlo malo soli. Ražnju ponavljamo isto. Nakon što smo marinirali to, otprilike izgleda ovako. Sada ćemo naša krilca ostaviti najmanje 2 sata, znači u frižideru, da bi ti se okusi pomiješali, da bi to postalo jedno.
Znači nakon 2 sata se vidimo način pripreme pečenja. I nakon što je naša piletina ostajala 2 sata, počinjemo sa pravljenjem ražnjića. Znači, najviše ja volim kad ih redam ovako, da kažem, prostim jezikom, jedan vamo, jedan tamo. Znači da, sad vidjet ćete vi kako to fino izgleda. Znači jedan stavljam ovako, drugi ovako. Ako ništa, bar ljepše izgleda. I pokazat ću vam i kako znači napraviti ovaj motorić, ovu stravicu, da vam sama okreće, da se vi ne morate mučiti. A kome je čeif, da tako kažem, može sjest fino pored vatre i okitat, pošto je sad jako hladno, meni to sad ne bi gorilo. Važno je da iz posude u kojoj ste pajcali uzimate ravnomjerno, tako da onaj saft što je preostao, taj pajc, on je dole na dnu, tako da ovdje dolazi na vrh i samim tim ove će zaliti. A sve što nam ostane tog pajca, vidjet ćete, to ćemo u toku pečenja premazivati, samim tim i to ćemo fino iskoristiti. Vidite li kako to lijepo izgleda. Evo tu vam mogu sad pokazati o čemu sam vam malo prije govorio. Znači, to je taj uređaj, to je navareno, možete podešavati tu visina, da sada nam to ne treba, znači vrlo je jednostavno napraviti. Meni je napravio moj prijatelj Merzad, ovaj put mu se zahvaljujem. Evo vidite, tu sad znači može više i niže, imamo tu neku visinu koju smo odredili. Motor koji tu sve pokreće, u stvari koja je osnova svega toga, jest motori starih redni i tu se ostavi jedna rupica, znači za šaraf i šip koja ide, drugi kraj tamo, sve vrlo jednostavno, vrlo praktično. Došlo je vrijeme za postavljanje. Sad ćete vidjeti kako to ide. Tu imamo jedan šarafić koji će to čuvati. Nakon što je sve spremno, palimo i malo ćemo vatru razmaknuti da je svugdje ima podjednako. Krilca dok se peku konstantno se okreću, samim tim sama sebe zaljevaju. To bude nešto savršeno. Možete probati ručno, bude jako lijepo, ako je lijepo vrijeme, ako nije hladno na polju, zašto ne iskoristiti, to je jedan vid uživanja, s tim da traje prilično dugo, ali preukusno je. Ta popolovljena krila imaju svoju čar,
Vidjet ćete samo i kad se skine, kad se servira, koliko to ljepše bude nego ono klasično krilo. A ovako kad se okreću, znači sama sebe zalijevaju, sva ta sočnost ostaje. Pošto je vani jako hladno, veliki je minus, da ne bi gubili nepotrebno toplotu, ja ću i ovako staviti, znači da se to još bolje grije. Povremeno ćemo sklanjati, dodavati još malo čumura, ne ni previše, a ne ni malo. I tačno nakon pola sata naša krilca su već prilično zarumenila. Znam koliko možete vidjeti, odsjaj svjetlosti je takav, ali uglavnom već primaju tu lijepu boju. Ne forsiramo prejako vatru, evo dodao sam još malo čumura, nikad direktno ispod, nego ovako sa strane, da isparavanje čumura ne ide baš na meso. Da bi bilo ugodnije, ovdje smo još jednu vatricu napravili, jer je napolju minus 6-7 sigurno. I nakon sat vremena, otprilike naša krilca dobivaju onu zlatnu boju. Neko ih već može skinuti. Mi volimo kad dobiju onu boju da krenu da gore. Nećemo dozvoliti da zagore, ali znači da volimo da su reš. Kao što sam vam govorio, ono pajca što nam je ostalo, znači što je ostalo u posudi, krila kad su pred kraj, pomalo mažemo da budu još sočnija. Mada ne znam da li možete vidjeti na snimku, krila su svakako toliko, da kažem, mokra. Kako se okreću, one sama sebe poljevaju, ali eto već kad imamo ovoga, šteta je ne iskoristiti. Sad nisam vam govorio na početku, ali to već svi znate. Vi birate da li ćete crvenu papriku ljutu ili slatku. Ljuta je definitivno bolja, ali kad imate djecu, onda ste prinuđeni da stavljate slatku. Ili eventualno da pomiješate malo i jedne i druge. Evo da ja vama izbliže pokažem kako to sve fino izgleda. Znači, ukus ovih krila ne mogu vam porediti sa ukusom krila sa roštilja, nikako. Iz razloga zato što ova krila, kažem, stalno se okreću. I kada recimo evo isključimo pogon, odmah će početi kapat i brzo goriti. Vidite. U roku 10-15 sekundi to baš krene kapat. A dok se okreću, ne kapa, mislim vrlo rijetko. Evo je to od moje vatre tu. A dok se stalno, konstantno okreću, rijetko da će se desiti da kapa. I nakon sat i pol naša piletina je gotova. Znači, sad ćemo to polako skinuti i servirati. Sad čekamo da nam šarapić dođe u položaj koji nama odgovara. To je to. Znači ovdje ne treba biti previše precizan, znači kako vi volite pečeno, tako pravite. Po mom ukusu može još, ali djeca su jako gladna, a mislim da je ovo sasvim dovoljno, tako da a vidite kako to izgleda. I dragi moji, došlo je vrijeme za serviranje.
Nakon sat i pol vremena naša krilca su gotova. To tako lijepo miriše. Da vam to opisati ne mogu. Uz pečena krilca ja savjetujem tatar sos, a djeca vole kečap. Prilog, uvijek ga djeca obradujemo, to će biti bom. Ipak to djeca najviše vole. Snimit ću vam ja ili Amela ovo izbliza, pa ćete mi vidjeti izbliza kako ovo moćno izgleda. Da. Koristim list salate da bi to izgledalo ljepše. Tu ćemo dodati znači pomfrit. Šta da vam kažem? Probajte, vidite. Ovo je nešto preukusno, stvarno savršeno. Vole djeca, mi odrasli, vole gosti. Vjerujte mi, probajte ovo odlično.